Hi guys! Paalis kami ni Ana and ni Ruth. Pupunta kami kila Sheila. Magpapa-haircut si Ruth. And then ako din ay magpapa-color ng buhok. So yeah, kita-kita sa daan. Ana! Hey! Tinatawanan ako ni Ruth kasi nga yung unang sasakyan niya hindi nagbibip pag hindi ako naka-seatbelt. Buti na lang yung itong sasakyan niya ngayon nagbibip na kasi palagi kong nakakalimutan yung seatbelt. Toch? Like I said, I always forget to wear to fasten the seatbelt. But now with this car, it beeps, so I want to miss it. Yeah, so we are now on the way to Den Bosch, to Sheila's place. Magba-vlog po ako doon. Says Sheila's gonna do my hair. Anna's wearing Sheila's kado or Sheila's birthday gift for her. Yan. Cute. So yeah, maganda ang weather now. Kanina hindi. Medyo gloomy kanina. But it's really humid. Like, yeah, that's true. It's like even worse than the Philippines and in Vietnam too. Hi! So, andito na kami sa kila Sheila. Ruth's getting his hair cut already. Nasa salon na sila. So, andito lang kami sa loob ng bahay. Si Ana, nakahiga. Ang cute ni Ana. Ang cute ni Ana. This is Chloe. Sis ka mga cute baya. So, Ruth and Ana are leaving soon. Pagkatapos ng haircut, tapos paiwan ako dito. No, Ana, Nene. Ana, ne. No. Nene. No. Sus, kakiat na lang yung kong anak. I'm a baby. Aalis na si Ana tsaka si Ruth. Geen schouderwaarde. Ja, deze dag Uit 5, hè? Bagong tahal si Ruth, oh. Ja. Mama, babay mama. Discussie. Ang dalaga. Ang tiyan. Ang dalaga. Kolora ni Sheila akong hair. Ano siya o dalaga pa siya karon akong Daga ko, akong bana. Bali siya. Nagbantay sa akong anak. atong issue Yung ang iya. si Ruth po ang nagbabantay kay Ana. Ay saba. Uy, ay kapil-apil. Kay labot. We are going to Asada. To the Slacker. Punta kami sa butcher. And lain sa gayo, mamalit mi og meat. Yeah. Unsa po man diay. Bibili kami ng For meat. barbecue. Yeah, magba-barbecue kami later. So, aalis muna kami guys. Punta kami sa sa Winkle or sa shop. Nice kay ang new table. Nice ang new table ni Sheila ito oh. Super nice. So, sabi ni Sheila, pupunta daw kami sa pinakamurang butcher dito sa Netherlands. So, kung taga Netherlands kayo, baka malapit kayo sa Den Bosch. So, check it out. Ang imong anak ba? Hi! Ang gwapa nga Chloe, oh. Yung madam, oh, di ba? Madam kayo. So, andito na kami. Boosters Place. So, balik kami dalawa ni Chloe sa sasakyan. Kasi, bawal kailangan isa lang yung pumunta. Stricto doon eh. Isa lang, hindi pwedeng magsama ba? Madam, papasok na si Madam. Ang dami, uy. Sabi ni Sheila, pinakamura. May naman, mga price sa labas yung price nila. So, nasa mall kami, guys. It's my first time to vlog inside the mall dito sa Netherlands. So, medyo, nahihiya ako. Ayan. Ang ganda nung Oh. Matuto man say man
Ganahan ka pa. Pasok kami sa Zema. Home flow, Eva. Eva. Here's here. What the girl is here. Counter na kami, guys. Hoy. Ja. Ja, dankjewel. Ja. Oreo. Oreo. Ah. Oh, lekker, Flo. Dat ziet er lekker Dat voor uit. jou, Flo. Bobby. Vlogger tayo mo. And tonight is the Sunday lemon. Yeah. And for my... Mm. Met Oreo. Balik na kami sa kanilang ano. Flo, what? What's that, Flo? We are here. What's Zaya? We're here. Nato na. We are here. Hi. This is our lunch. So mag-uumpisa na kami. So ayan na. Pasok na kami sa salon ni Madam. So, naghihintay na lang kami na penetrate tawag. Penetrate ang ano kulay. Ano pala guys, may tinatry kaming pang ano daw to ano siya, slimming na coffee. Herbal blend coffee drink mix ito, Vibrant. Yung friend ko sa Pilipinas, si Maria Cristina Montegrande Mondragon, hello. Nag-ano din siya dito, nagtinda sa Tagalog. Nagtitinda? Nagdidiyo? Nagtitinda din siya ng ganito, ng Vibrant. So, effective daw to kasi gamit ng kanyang asawa. Kainit, ano dami. Hindi lang ito nakaka-slim. My God. Nakakaganda. Nakaganda din daw. Ako siya, sabi ko sa kanya, mag-try Pero siya hindi ng na mga natin 1 month. kailangan siguro yung nakakaganda kasi maganda na tayo, yung pang-slim na lang. Oo, katunog na. Sana maging effective to, Char. The Kenaman Vibrant Coffee. Sana maging effective to pagkatapos namin uminom. Pinarang 20 magic kilo. na. Magic! Lami daw, yun si Sheila, lami. Masarap. Dami nita sa kayo na. Init yun kay kuan man na. Ala, in fairness, lami siya Eh, dami. alam mo, lagi mo rin lagi yung kuan. Kanang sa ato, bitaw nga kape. Pagpalit lagi! Imo dyan kong demonyo na. Sabi ko kay Sheila, mag-ano siya ng mga 1 month, mag-try ng 1 month. Kaso sabi niya, wala daw siyang budget sa yaman niya. Ano po siya, magkano to dam? 11 euros? 7 pieces? Oo. 11 euros. Madam, Christina, tanawa dam. Kasi sabi ko sa sa friend ko na sana may distributor dito sa sa Netherlands. And then, You si met Sheila, me. may friend pala siya na nag-deal din ng ganito, Vibrant. Wala dyan daw. Kuan ha, in fairness, katong nag-inom bitaw ko kay mura naka-feel ko nga murag gigamay ang ako ang kuan, ang ako ang Try ko na tawag pa ana.
Tapos na aking hair. Ayan, makikita niyo na yung ano, color. And did he come? And nagba-barbecue po Yeah, kami. you're welcome. Ayan. Pwede ra. Wow. Ayan, marami pa. Kami lang naman po. Nagtatanong si Chloe kung nagva-vlog ba daw ako kasi future vlogger po itong batang ito. Oh. Yun yung aming hapunan. Hello. Yeah. Oh, brood. Yeah. Can I give it to her? Ze vindt het lekker, Chloe. Mag ik het aan haar geven? Yeah. When she comes, you can give it to her. You can make her try it. She likes bread. Whoop. Lekker toch? Gee, can you help me? Yeah, sure. Your papa. Papa, I really like this. Oh! Yummy. Yeah? Yeah. Really yummy. Ik had van boter. Oh, okay. Mmm. Mmm. Lekker? Na, ja. Chloe, hoe vind je mijn haar, Chloe? Mooi. Mooi? So, dam. Yaw, dinga. Nederland. Hi. Hi, beste Joe. broodjes, We've Mom. started already. But I saw some news that he's alive. He raised his hand. Yeah, but they talking about it is maybe a fake photo. Yo, dat is jammer. Don't you like Cola, alsjeblieft. cola? Ja. One or Mag- zero? Zero. Mag ik water? Dankjewel. Water met oranje. Water met oranje lang. Ranya. Oranje deh. Sorry. Katawan ko si Ina Mama dahil. Oranje met Red Bull. Wat dacht dan? Red Bull is, you kent toch Red Bull? Ja, maar oranje. Ranya is juice nga, kanang syrup pa. Ah. Nga, isagog tubig. Katawan ko si mo mama ko. Wa undi tayo salad. Uy. Dam lami kay dam. Nakiwalay salad. Uy, okay raman. Do you like Anna? Ik hou van Anna. Do you like Mama? Ja. Do you Tilawin din ko andam kay kuan. Hey. Yeah. Het is echt lekker. Ja, spek. Ja. ABC, hè? Marinated. ABC. Ja? ABC naman akong bitang. Ja? That's why it's so nice. Yung ano What guys is ba? this? Yung ABC sauce, sweet soy sauce siya. Yun yung ginamit daw nila na pang ano, pang Gee, what is sauce this? ba? Sauce, barbecue sauce. Oh, Yeah. You want sauce? you are? Dankjewel. I like so. This one is already good, toch? Which one? Heen sauce is ook good. Can I have this? This one? Mm. It's tasty, Chloe. Really I good. like it. Yeah? Do you like me? Yes. What? Do you love this one? Do you like Tanti G? Do you like this one? I haven't tried this one. Maybe I'll try later. This one too. I haven't. This one maybe. Guys, nakakasad po kasi yung Danish na ano, na player. Player din po siya ng Tottenham yung gusto ko na team. Tsaka team din ni Ruth. Player din siya doon dati. Medyo na ano po siya, may aksidente sa field ba. Parang nag-heart attack siya. So, Nasunog man. medyo ano siya, medyo sad yung Or kuan ran. ano, Mama, game. ikaw Nasa daw. Dam kani o suspension. kuan ni lamb. Like, Mama. Ik weet niet hoe het precies heet. Maar ze hadden heel Anna. verzorgingshuis. Aan de andere kant van het water, dan kun je parkeren voor de deur en dan... Ja, wat te doen. She went with Oma. Anna. okay, maybe she slept in a car. In the morning when I went back, she slept in the car a bit. When I went back, I put her in a crib. She was more playing. I think maybe she slept for 10 minutes, but not longer. But she sleeps well tonight, I hope. Yeah, let's hope so. Chloe! Bye!
So, tapos na kami mag-dinner. Nice nga lighting na mo. Wow. Sige, anak. Sige. Ay, char. Kuan, uwi na kami. Salamat, madam. Nakikain pa kami dito. Lunch and dinner. So, alis na kami kasi medyo paggabi na murag hayag pa ni. And then, kita-kita sa bahay. Hello, we're home now. It's been a nice day. Dudong, no? Heel mooi dag. Yeah. Really nice day, yeah. You like your haircut? Yeah, it's really short. Yeah, and I like my hair. Yeah, it's Hindi siya, it's not really obvious at night because the highlight is, walang reflection ng light. But if I go outside and it's sunny, then you can see the difference. So, salamat, Madam Sheila. Then we had barbecue as well at their place sa dinner. So, it was gezellig. gezellig, yeah. Gezellig. Yeah. Salamat kay Madam. Volgende keer bij ons. Ja, volgende Yeah. keer bij ons. Ja. Yeah. And before we end the vlog, shout out nga pala kay, mag-shout out kami. Shout out Marcus Johannes. Yeah, Marcus Johannes, thank you for watching our videos. And may nagpapa-shout out din si SAP TV. SAP TV. SAP Yeah. TV. SAP TV. Salamat kaayo. And yeah, I hope you liked the video and please don't forget to like and subscribe if you haven't. Kita-kita na naman sa susunod naming video. Salamat. Doei. Mush mush babush. Moes baboes.